Televizordan bir moldaki menен çıkıp, uşu sizlerin Kur'an'ın dep Kur'an'dı жерге мындай сөзүн тыштап аткан болсо, тигил карап отурат. Анан чыгып, эмне кантесин десе айтат, мен адеп сактадым. Мына ушунун өзү адепсиздик, акмакчылык. Sen apаңы бирөөгө зордуктап атса, sen карап отуруп кетиңиз десең, адеп сактабайсың, барып башын жерге чабыш керек ошо. Кандай сен апаңы зордуктап аткан болсо, сен адеп сактайсың ошо нерсеге. Кандай Кур'анды ыргытып атса, сен адеп сактайсың. Ошо деле касажы кылыш керек муну түбөлө минтип барып. Ошо адеп өзү. Адепсиздерге адептин кереги жок болот. Бой көтөргөнгө бой көтөр, башың көккө жеткенче дейт. Senin keçipeyildüğünde senin dindарлыгы тиги коркок деп түшүнүп, анын кереги жок. Өзүңү сакташың укугуңду билишиң керек. Бир жылан сайын тебеленип, астында жанагыдай пакет болуп жатып калбастан. Качанга сени кор кылыш керек. Бетин жуубаган, дагы бир жерин жуубагандар келип алып туруп, каллаган сени кор кылыш керек. Укугуңду билишиң керек сен. Senin мамлекетиң, senin элиң, senin жериң, senin байлыгың башка бирөөгө senin байлыгың сууруп кетет, сен отурасың биякта сабырдуулук кылып коюп. Сабырдын кереги жок бул жерде. Bu жерде ошолорго каршы күрөшүүгө сабыр керек. Качып кетпей турганга сабыр керек. Адилеттүү талап кылганга сабыр керек. Сабыр десе оозду жаап, кор болуп отура бере турган нерсе эмес. Мына ошентип кор кылып атышат. Судан деген жерде экиге бөлүнүп алып кадимкидей башкарып атышат. Башка өлкөлөрдүн баарын ушинтип атат. Ошолор бизге дагы келип, ар кандай МПОлор менен, башкалар менен акчаны көбөрөкмесе биздеги жанагы ЭМОС жана оозунда жүргөнчө катындар көчөгө чыгып кыйкырып, Кыргызстандын бадызычы кылып атышат, МПО деп коюп ат менен. Ошентип бизди МПОлор менен башкарып атат. 2,5 миң МПОсу бар бизде. Ошолордун бизди бузгусу келгендердин. Бизди зомби кылгысы келгендердин. Бизди динибиден ажыраткысы келгендердин. Мыйзам жазып берген ошолор, депутаттарды алдагандар ошолор, аяк-бияка айланткандар ошолор. Керек болса биздеги саясатты өзгөрткөнгө дагы таасирин тийгизген мына ошолор. Аны биз билгибиз келбейт, билбейбиз, ушундай болуш керек дейбиз, уктап жүрөбүз бардыгыбыз. Адамдардын акылын алып бүттү, кыздардын кийимин алып бүттү, жер байлыгын алып бүттү, эми динибизди алгысы келип атат бардыгы. Ар кандай секталарды киргизип атат. Таластагы ыйык жерлер, Оштогу ыйык жерлер, Баткендеги ыйык жерлер, адамдар ширкке киргизип келип атат. Теңирчинин чоңдары Кытайга чейин барып келип, жөн барган жери жок, тыйын алып келип бизди алдагысы келип атат. Ага карабаста биз бөлүнгүбүз келет. Мына Агахан деп келип шиит ачып, нарында чоң университет ачып атат, эмне үчүн? Анткени Кыргызстанда согушту булар каалап атышат. Сирияда согуш, Зейдилер деген болчу, исла шииттер бар, ирандыктар бар ошол жерге. Шиит кылып, мынакей азыр хаусилер менен саудилер аябай согушуп атат, анткени ошол жерде граждандык согуш болуп атат. Сирияда согуш 4 жылдан бери токтой элек. 4 жылдан бери токтой элек Сириядагы согуш. Бийликте алави шииттер аны бир чоң мамлекет колдоп атат, карапайым эле сүннит бизге окшогон, аны башка мамлекет колдоп, алардын күч сынаша турган жери ушер болуп атат. Эки мамлекеттин футбол талаасы Кыргызстан болгондой эле, эки мамлекет уруша турган жери Сирия болуп атат. Хизбалла шииттердики эртең ушул согуш Кудай сактасын бизге дагы келип калышы мүмкүн. Агахан университет куруп Исмаилиттер. Аларды шииттер өздөрү кафирга чыгарат. Ошто булардын школдору бар. Нарынга барсаң курстары бар бардык жерде. А биздин чоңдор аларды кабыл кылып атат мынакей. Кээде спикерлер кабыл кылат, кээде башкалары кабыл кылат. Агахан принц деп. Америка, Европа баргандар барып жолугушат. Эртең биздин кыргыз элчимели болобуз. Капа болбогула кыргыздарым. Элчимели болобуз биз. Аракы ичип жүрүп орустан көбүрөөк ичип өтүп кеттик. Алардын аракы ууланып эчтеке болбойт экен, биз бомужбул жатып калдык мынакей. Алардын кыздары жылаңач экен бизге үйрөттү. Алардыкы макул эми путтарды үзгөн, биздин путтары кышык кыздарыбыздын баары көчөгө жылаңач жүрүп кетти. Ашып кеттик орустан биз. Эртең шиит келе турган болсо, биз тез эле шиит болуп кетсек, эртең экөө урушуп жатып калабыз биз. Бизге оңой эле бир адам уруштуруп коет. Ошто мынакей өзбек кыргызда уруштуруп койду оңой эле. Уйгур кыргыз бир жерде кече мушташ болду. Экеде катып кетсе болду, биз мушташа беребиз биз. Сирия оюнчук болуп калат. Сирия жаш баланын маселеси болгон эгер бизди Кыргызстанда болуп турган болсо. Калың Өзбекстан, биякта калың Казакстан турат, чегара Кытай турат биякта. Бизге динде эч кандай демократиянын кереги жок бизге. Бизге Абу Ханифа мазхаб, ахир сүннат жетиштүү болот бизге. Бизге эч кандай демократия, адамдарга укук бериш керек, каалаган динди карманыш керек.
Anın bizge gereği yok tuğandarım. Kança da eski hukusu gelbeyt. Alar üniversitetini kurup atat, Tajikistan'a kurup atat. En kembagal yerlere kurat ekan, kembagal adamlar aldı da şeltip. Kayırmakka balık salıp atkanday kılıp, balıkka kayırmak salıp atkanday kılıp. Ana oyloğan adam yok. Erten senin balan sende olup, meslegenen basıp gelev yok bu. Ce taşka sıyırıp kalamında şiitlerde olup. Senin kızın erken normal teyce olsun, bir gündür, 2 gündür dikeni makulda oşuğa koşulup gidevi. Senin baldanıp Kuday Tala'ga sığınağı olsun, Hazreti Ali Peygamber deyip Kuday'da oşuğa sığınağı. Şehit bolup gidevi bu sonunda. Bunu kim aytiş gerek dağı? Memleketlik siyasat, diplomatiya, Turşun bardığı gerek bizge, diplomatiya gerek. Biroq hakikat kayakta kalat. Oşentip juda oturup bardığı yok boldu mınaki. Ayta turgan moldan aparıla sırada kamap çok kılış gerek söz türdü. Niye kılış gerek? Kıyındarın bari oşente ölüp büttü. Sıttaki düşmanda satıp alıp dur, bunu öldür, bunu öldür, bunu öldür deyip, büt Kırgız namusu korgoy turganda oşençede kırılıp büttü bardığı. Büt namus çoktur kalotat bir yakta. İlgeri orus bir gelip kıyındarın bari kuvalap, dilin çoktur kalgan erek bir yakta biz. Büt sürgünlük etmiş onun bardığı bizdikiler, kıyındarın bardığı. Antip bir tazalap aldı. Yeme de koşun ki bir tazalay turgan bolup durat. Kayaka şeyin barağız. Amanat memleket bizde. Saktap ötkörüp berişke kiyingi muğbaldarga. Kırgızstan boydun, musulman avat boydun, uşul dinimizi karmangan boydun urmatlı bir tuğanlar. Ehtiyat boluşuğuz gerek. O vakit uşu kadağı baylına söz sürdü. Eğer uşulu vakitte biz yendirsek, anda biz yengilip kalağız degen söz. Dinimizge beken boluşuğuz gerek. Görüngen söz nukbaşığız gerek. Görüngen de size girip ketmeşiğiz gerek biz. Televizordan bir molda kimenen çıkıp, uşu silerin Kur'an'ın arada Kur'an'da жерге sözüm çıtavatkan bolsa, tigil karab oturat. Adam çıkıp emne gantesinde saytat, men adep saktadım. Mına uşun özü adepsizlik, ahmakçılık. Sen apağına biröge zorduk da bassa, sen karab oturup ketiniz desen adep saktabaysın, barıp başın jere çağış gerek oşor. Kanday sen apağını zortupatkan bolsa, sen adep saktaysın oşo nersege. Kanda Kur'an dırgıtı bassa, sen adep saktaysın. Oşo döle basa çıkılış gerek bunu öyle mintip barıp. Oşon adep özü. Adepsizlerge adeptin gereği yok bolot. Boy götürgünge boy götür, başın köpkü jetkinçe deydi. Senin keçipeyildüğünde, senin dindarlığını tigi korkok deyip düşünüp, anın gereği yok. Özünü saktaşın hukukunu bilişin gerek. Bir yılan sayın tevelenip, aslında canada paket bol yatıp kalgastar. Kaçan seni korkuluş gerek. Betin juvagan, dağı bir jerini juvagandar gelip alıp durup, kallagana seni korkuluş gerek. Hukukunu bilişin gerek sen. Senin mamleketin, senin elin, senin jerin, senin baylığın, başka bir ögör, senin baylığın suğurup gitet, sen oturasın bir yakta savurdulu kılıp koyup. Savurdun gerekecek bu jerde. Bu jerde, oşoların karşı güreşiğe savur gerek. Kaçıp ketmey turganga savur gerek. Adiletli talap kılganga savur gerek. Savur dese ozdu cevap, korgulu oturuvere turgan nerse emez. Buna, oşentip korgulu atışat. Sudan degen jerde ekiге bölünüp, ekige bölüp alıp, kadimgidey başkalıp atışat. Başka ülkelerin barını şuntup atat. Oşolar bizge daha gelip, araganda MPO'lar menen, başkalar menen. Akşanı göğürekmese bizde janağı EMOS, janağı oğuzunda jügönce kadınlar köçüge çıkıp kıkırıp, Kırgızstan'ın batısı çıkılıp atışat, MPO dep koyup at menen. Oşentip bizde MPO'lar menen başkarıp atat. 2,5 bin MPO'su var bizde. Oşolardı, bizde buzgusu gelgenlerden. Bizi zombi kılgısı gelgenlerden. Bizi diniliden ajratqısı gelgenlerden. Mıydam жазып bergen oşolar, deputatlar kaldaganlar oşolar, ayakta aylantkandar oşolar. Gerek bolsa bizdeki siyasatı özgürtüğünü dağı tasirini tiygizgen mına oşolar. Hani biz bilgimiz gelmeyip, bilbeybiz, şunday boluş gerek deyiz, uktap jüreyöz bardığımız. Adamların akını alıp büttü, kızların giyirini alıp büttü, jervaylığını alıp büttü, emedini biz algısı geliyor otat bardığı. Arganda sektorlara girgizip atat. Talas'ta gıyık yerler, Oş'ta gıyık yerler, Batkent'te gıyık yerler, adamlar şirkeler girgizip gelip atat. Tengirçinin çonları Kıtay'a kaçayın barıp gelip, jön barıgan jeri yok, tiyin ap gelip biz de aldağızı gelip atat. Ağa Karavas'ta biz bölümgüz gelip. Aga Khan dep gelip şiit açıp, narında çoğun üniversite açıp atat, hem ne üçün? Ankeni Kırgızstan'da soğuştu bular kağlap atışat.
Siriyada soğuş, Zeydiler деген bolçu, İsla Şiitler var, İranlıklar var uşul жерге. Şiit kılıp bunaki hazır Hausiler mene Saudiler ayağa soğuş şu atat. Antkeni uşul жерде gраждандык soğuş bolup atat. Siriyada soğuş 4 yıldan beri toktoyele. 4 yıldan beri toktoyele Siriyadagi soğuş. Birlikte Alevi Şiitler, anı bir çoğun memleket koldop atat, Karapayım ve Sünnet bizge okşoğun, anı başka memleket koldop, Allah'ın kuş sınasa turgan jebüşleri bolup atat. Eki memleketin futbol talası Kırgızstan bolgondo ele, eki memleket uşa turgan jeri Siriya bolup atat. Hizballah Şiitler'deki erten uşul soğuş, Kuday saklasın, bizge daha gelip kalışı mümkün. Aga Khan, üniversitet kurup İsmailitler, Aladı Şiitler özleri kafirga çıgarar. Osta bularda şkolları var, Narınga varsan kursları var bardık yerde. Bizim çonduralarda kavul kılıp atatına ki. Gede spikerler kavullat, gede başkaları kavul kılat. Aga Khan prinsip. Amerika, Avrupa bargandara var, jolu kuşat. Erten bizden Kırgız elçimeli bolabız. Kapı oldu da Kırgızlarım. Elçimeli bolabız biz. Araka çıkıp yürüp Orus'tan göğüre geçip ötüp kettik. Allah'ın araka uğurlanık işteki olup etken biz bomuz mu jatıp kaldık bunlar ki. Allah'ın kızları jılan açken bizi yürüttü. Allah'ın makulen putları düzgün. Bizim putları kışık kızlarımızın bari küçük jılan aç yürüp ketti. Aşıp kettik Orus'tan biz. Erten Şiit gele turgan bolsa, biz tezlere Şiit bolup ketsek, erten ekibin uruş jatıp kalabız biz. Bizge oңoyele bir adam uruşturup koydu. Oşta bunaki Özbek Kırgız'da uruşturup koydu oңoyele. Uygur Kırgız bir yerde ketse muhtaç boldu. Ekine katıl ketse boldu, biz muhtaça veririz biz. Siriya oyuncuk bolup kalat. Siriya jaş balanın maselesi oğayga bizde Kırgız'da olup turgan bolsa. Kalın Özbekistan, bir yerde kalın Kazakistan turat. Çegara Kıtay turat bir yakta. Bizge dinde eş kanday demokrasiyanın gereği yok bizge. Bizge Abu Hanife mazhab, ahir sünnet şu geçti ot bizge. Bizge hiç kanday demokrat, adamlara hukuk veriş gerek, kalagan dini karmanış gerek. Anın bizge gereği yok tuğgandarım. Kança da eski hukusu gelbeyt, alar üniversitetini kurup atat, Tacikistan'a kurup atat, en kembagal yerlere kurat ekin, kembagal adamlar aldı da şöntüp, kayırmakka, balık salıp atkanday kılıp, balıkka kayırmak salıp atkanday kılıp. Ana oyloğun adam yok. Erten senin balan sende olup, mesleğinen basıp geliyor yok bu. Taşka sıyırıp kalamında Şiitlerde olup. Senin kızın erken normal diye olsun, bir gündür, 2 gündür dikeni makulda uşağa koşulup gidiyor. Senin baldarın Kuday talağa sığınağı olsun, Hazreti Ali peygamber deyip Kuday'da uşağa sığınağı. Şiit bolup gidiyoruz bu muşonda. Bunu kim aytiş gerek dağı? Memleketlik siyasat, diplomatiya, Turşun bardığı gerek bizge, diplomatiya gerek. Biroq hakikat kayakta kalat. O şöntüp juda oturup bardığımız yok boldu mınaki. Ayta turgan moldan aparıla sırası kamap çok kılış gerek söz türdü. Niye kılış gerek? Kıyındarın bari o şöyle ölüp büttü. Sıttaki düşmanda satıp alıp dur, bunu öldür, bunu öldür, bunu öldür deyip, büt Kırgız namusu korgoy turganda o şöyle kırılıp büttü bardığı. Büt namus çoktur kalotat bir yakta. İlgeri Orus bir gelip kıyındarın bari kuvalap, dilin çoktur kalgan erek bir yakta biz. Büt sürgünlük etmiş onun bardığı bizdikiler, kıyındarın bardığı. Antip bir tazalap aldı. Yeme de koşun ki bir tazalayıp turgan bolup turat. Kayaka şeyin barağız. Amanat memleket bizde. Saktap ötkörüp berişke kiyinki muğun baldarga. Kırgızstan boydun, musulman avat boydun, uşul dinimizi karmangan boydun urmatlı bir tuğanlar. Ehtiyat boluşuğuz gerek. O vakit uşu kadağı baylına söz sürdü. Eğer uşulu vakitte biz yendirsek, anda biz yenilip kalağız degen söz. Dinimizge beken boluşuğuz gerek. Görüngen söz nukbaşığız gerek. Görüngen de size girip ketmeşiğiz gerek biz.